svakom loncu poklopac. Kaže Neno Belan, blizu uspavanog mora, blago onima koji su sada blizu uspavanog mora, sunce, more. Općenito sunce koje je zapravo u jednoj zdravoj količini i izloženost sunčevim zrakama je vrlo korisno za imunosni sustav, jer kao što znamo D vitamin ne možemo sintetizirati bez sunca, osim ako ga umjetno ne uzimamo, a to nam nakon ove samoizolacije svima nedostaje. Pitamo se što će biti ove godine od turizma, kako će izgledati, to je naravno veliki upitnik i koliko god neki procjenjivali tko će dolaziti, hoće li dolaziti, hoće li naši ljudi ići masovnije možda i biti turisti ili će to biti Česi, Austrijanci, ljudi iz bliskih susjednih nam država. Evo nešto, jedne ideje zanimljive koja se zove imunitet wellnessa, koji bi zapravo mogao biti jedan put u jedan novi vid turizma ili možda čak put u ovogodišnju turističku sezonu. O čemu se radi, reći će nam Natalija Svrtan iz udruge Zemljane staze. Natalija, dobar dan. Dobar dan. Pozdrav slušateljicama i slušateljima. Natalija, ajmo prije svega riječ dvije o Zemljanim stazama, vašoj udruzi koja se bavi u principu promicanjem zdravog načina života. Recimo to tako ovako najgrublje i najkraće rečeno. Tako je, promičemo zdravo življenje, a to uključuje eliminiranje toksina iz našeg okoliša, znači iz zraka, iz vode, iz tla i naravno iz hrane. Što znači da nastojimo smanjiti upotrebu pesticida u poljoprivredi i u održavanju zelenih površina, pa sve do konačnog izbacivanja, to nam je jedan daleki plan. To znači da ste vjerojatno pobornici biodinamičke poljoprivrede? Tako je. Odlično. To je ono čemu težimo. Dobro. O biodinamičkoj poljoprivredi u ovoj emisiji smo već govorili i o centru Rudolf Steiner u Međimurju gore i tako dalje, no to sad nije tema današnje emisije, bit će naravno i mjesta i vremena da i o tome ponovno razgovaramo i pričamo, ali mene sad zanima, s obzirom da eto, ova država više manje uglavnom živi od turizma, jer sve ostale gospodarske aktivnosti su na neki način naslonjene na taj turizam i turizam je onaj koji nam donosi novce, koji nam puni budžet i tako dalje. Ova turistička sezona, vidjet ćemo kako će ispast, hoće li ispast totalna katastrofa, hoće li biti nešto od toga, u kojoj mjeri i tako dalje, ali ova ideja imunitet wellness kao jedan vid turizma je meni zapravo vrlo interesantna. O čemu se radi? Pa da, ideja je nastala nakon što smo proučavali aspekte ove krize koje će biti posljedice. Jasno je da je turizam onaj vid gospodarstva koji nam donosi najviše prihoda. I eto, u razgovoru sa ljudima koji ne žive u Hrvatskoj, koji uvijek imaju neke drukčije ideje, došli smo do zaključka da Hrvatska ima savršene postavke za upravo za ono što ljudima sada treba nakon ovih izolacija i nakon boravka u zatvorenim prostorima, a to je upravo podizanje imuniteta i vraćanje u nekakve normalne tokove. Treba im oporavak, treba im i psihički i fizički oporavak. Mi imamo upravo ono što nam treba i to imamo zato što smo eto na takvom izvrsnom geografskom položaju. Imamo puno sunca, imamo čisti zrak, imamo prekrasnu prirodu i imamo sve preduvjete da proizvodimo zdravu hranu. Zdrava hrana je isto tako bitna jer da bismo mogli stvarno uspostaviti postavke za imunitet wellness, trebamo imati uistinu sve zdravo. To uključuje i zdravu prehranu. Pa eto, Andreas Wilgerdes, njemački poduzetnik koji često boravi u Zagrebu, je upravo spomenuo taj pojam, tu sintagmu imunitet wellness, i zajedno smo zaključili da bi Ministarstvo turizma i Ministarstvo poljoprivrede i HBOR i Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta svi trebali zajedno sjesti uz druge dionike i razmotriti ovu izvrsnu ideju, jer tu vidimo jedan veliki potencijal za oporavak kompletnog gospodarstva od ove krize koja nas je, vjerujem, pogodila i više nego što u ovom trenutku poimamo.
Da, evo moram priznati da se slažem s vama. Pretpostavljam da je u tim vašim vizijama težište naravno na seoskom turizmu. Meni se čini da će upravo taj vid turizma prvi se oporaviti, a nekako najteže da će se oporaviti onaj masovniji hotelski turizam. Dakle, seoski turizam koji može biti i koji bi trebao biti puno prilagodljiviji i krenuti u tom smjeru. Tako je, seoski turizam je zaista dosta narastao prije ove krize, sve je veća potražnja, nije više akcenat toliko na moru. No, međutim, ovaj ideja imunitet wellnessa se odnosi na apsolutno cijelu državu. Mi imamo mogućnosti u cijeloj državi za taj vid turizma. Važno je da osiguramo zdravu hranu, to je ono što nam još nedostaje u tom krugu. Imamo već relativno svježi zrak, evo to se sad poboljšalo tijekom ove krize. Imamo puno sunca i predivnu prirodu, još nam samo treba da skratimo lance dobave, da što više proizvodimo sami, jer imamo stvarno prekrasnu zemlju, imamo kvalitetnu zemlju, imamo puno sunca što je bitno za uzgoj zdrave hrane i potrebno je samo napraviti još taj iskorak da uz pomoć mjera i poticaja počnemo proizvoditi tu hranu s kojom možemo opskrbljivati hotele i na moru i koji mogu biti, ta hrana može biti recimo izvrsna za seoski turizam jer ljudi koji dolaze, turisti koji dolaze mogu otići u polje i vlastoručno ubrati hranu i pojesti. To je recimo nešto što ne može svaka država osigurati i zato bismo trebali iskoristiti sve te stvari koje imamo prirodno dane i napraviti jednu lijepu priču oko toga. Apsolutno se slažem s vama. Evo znam za slučaj jednog restorana poznatog sezonskog dole na moru koji je napravio pravi boom proteklih godina jer je imao tako jednu politiku, dođe gosti i kaže dobro sad mi bi uz jelo salatu tu i tu i onda kaže gazda evo izvolite vrt, sami se izaberite koji hoćete, koju rajčicu hoćete, koju papriku hoćete, koji krastavac hoćete i ljudi su jednostavno bili oduševljeni tim pristupom. Upravo to ste jako dobar primjer ste nam dali. Gostima je to stvarno prekrasno i nešto nesvakidašnje kad mogu sami vidjeti, mogu sami sudjelovati u odabiru hrane, još kad vide da je to prirodno uzgojeno i da je to zdravo, tada će se sigurno vratiti ponovno i sigurno će se preporuka o tom restoranu i o našoj zemlji proširiti daleko. Koliko znam, taj restoran stvarno nema problema s poslovanjem, odnosno nije imao prije svega ovoga problema s poslovanjem, tako da vaše riječi čini se da stoje. Evo Natalija, puno hvala, nadam se da smo nekome dali ideju, pustili bubu u uho, ne samo u ovim institucijama koje bi trebalo o tome razmišljati, nego i ljudima koji su se bavili, bave se ili pretendiraju se baviti nekakvim vidom seoskog turizma ili malog turizma i tako dalje, da je to potencijal jedan put i budućnost hrvatskog turizma. Vama i vašoj udruzi Zemljane staze želim puno uspjeha i hvala vam na današnjem razgovoru. Hvala vam što ste me pozvali. Lijepi pozdrav. Rado i drugi puta. Lijep pozdrav.